Pemirsa personil Satgas 3 Represif OPS Cipkon Agung Polres Bangli ngerauhin makatah kewentenan apotik miwah toko ring Bangli. Polisi nurksain tur masti kayang kewentenan soroh wiaden merek obat sane kejantenang oleh Bepom sampun nenten keadol ring tengahin Kramal. Kabag Ops Polres Bangli Kompol Iketut Maret Mausang personil saneng laksanayang parikrama represi punike raus saking Satgas Gakum antuk nureksain kahanan ring lapangan nyangre pemargi KTTG 20. Punike taler rumasuk nyelahin tur nureksain kuentanan apotik miwah toko saning adol obat sanis sampun nenten kedadosang kaadol oleh Bepom. Kaptiang taler obat sanis sampun ketarik inucap nenten ka adol malih majang krama sanisida mau sana kaon tur mamuruk hukum. Anutin hasil panureksan inucap nenten kepanggih obat sanis sampun ketarik oleh Bepom. Duaning asapunike pai ketandani mausang pajang staten nureksain tur nyelahin indik panglimbakan obat sawewengkon Kabupaten Bangli antuk nambakin sarwa pemargi kaon sanisida kepanggih tur ngerakse kahanan Bangli Trepti. Panureksan apotik miwah toko obat taler kelaksanayang oleh personel Polsek Kintamani. Wenten makatah merek obat sanik katureksain saha kejantenang sampun nenten kaadol malih sekadi soroh obat panes miwah dekah. Kapolsek Kintamani Kompol Ruli Agus Susanto Ngwedarang paketandani rajak nyelahin kewentenan apotik miwah toko antuk nureksain panglimbakan obat sani nenten kedadosang kaadol Bepom. Anutin hasil panureksan inucap nenten kepanggih obat sani nenten kedadosang inucap. Dayu Swasrina Bali Pos Kuningayang.